Thir tu zong te chibai ule Hruaina eng weekly round apun kan lo thleng le ta a koshan rongbon na sang chanchin ilo thlir howang u Synod bookroom reduction sale nei ani Synod bookroom chuan July ni som pathum atang ni som pare chung khan kumdanga no ti chen angin mipui tam zokin mantlom zoka bungron lei theinan reduction sale chu Mizoram Puma Synod bookroom branch sang baka distribution center patni le churachan poratui chapai branch Synod bookroom ate nei ani reduction sale da hian Synod bookroom le khabu zong Bible Christian labu communion thil koshan mamo che sang stationery items zong le school no pang mamo te 5% atanga 80% discount in shalchwa ani Synod bookroom reduction sale hi arwale Mizoram Puma July ni som pathum jingdar kwale chanwe khan chanani branch shanga branch committee rahman na in honna hun man ani bookroom headquarters mission benga chuan Reverend John Raldo sanga Synod moderator in reduction sale hi pathian ne la lanin koshan mi puiten changkai takan man theina na honga moderator chuan hunrei taka ta to le khabu thatak kan fin na tizwal tu chhop chho thina ni a mitam takin Synod bookroom kal tangin fin na anlo nei pha to thin hair reduction sale sarkar khat kan man tur hi na sale zwala an chho changkai theinan koshan mi puite asomani Synod bookroom reduction sale hi mi puin le khabu tha le na hunrem chang a mangin an hnutle thina sarkar office le koshan le mimal library nei te po in a hloma le khabu le na huna an lo mang to thina ni tundin huna Synod bookroom noya hian branch som paruk le distribution center patni a me kani Lely the training voizan hi somthum pakwana nei ani Synod Matipapus Training Center buat sai Lely the training voizan hi somthum pakwana chu July ni som pathum atang ni som pasari chung khan nei ani July ni som pathum thocha ni zan khan training hon nei in khom nei ni a he hun hi Reverend H.L. Mon chana director in akai Hruaina in lom na le reporting ai thlagani nuwa Reverend Alrin sanga director masi sangati in training hong in thucha soya Reverend Alrin sanga chuan midang te tharau lama kai shoi tur chuan keima po zirti tu din hunaka dinangaya midang te li suan hne na shoi thleng turin kanin buat sengaya Lali swa Krista khen be thu shelo te hne na shila a hne na tharau bo shoi tura ko chwa upa te kan ni a kan ni tin nuna kan nung chang le kanom dan kan film khora poi mo hle ni ti in kal khom te afui ani tunchum training a hian presbytery som pariat tui vai champhai not mar chak chim thlang aizol chim aizol west 1 aizol west 2 aizol east tui vol chim tui pui tui rini aizol chim thlang sakor mui twai serlui bairabi dampa chim tople zoram pon train koshan upasom nga pakhat anron tel thei ani koshan upate tana Lely the training hi kumsanga zakosum kwa paruka changkhan nei chanania training a hian koshan upate tan koshan enkoldan le in rail bol na lamatana poimo che sang baka koshan tharau lamnun enkoldan te zir thin ani training hi July ni som pasari zir to mizan khan kharna in khom nei ni a Reverend Dr. Rosiam le na to chong executive secretary in charge SMTC in training chhuak te hena certificate thlan in thucha soya pidian ding pui mission veng thlangtum ni azai bok Synod Matipapus Training Center hi January ni som pani sangka zakwa sumkwa parukhan din ani a atira ming chu Christian Multipurpose Training Center tinia kumsang ni pakhat Synod khom pui chuan Synod Multipurpose Training Center tin athak le a SMTC noya hian training ze sang bot sai chin ani boka tuna hian trade ze sang panga tailoring computer mobile repairing beauty culture le electrical tekal pui me kani a zir chuak to mi sang ni zani pariat amin tuna hen zir lai za pasari anom me kani tuna chuan department sang te rongbol na ilo clear howang u worship July ni som pakhat ni som pani chung khan sai ko clear bia le bairabi bia la te zai shoi training nei puin puishlerin moi senior instructor pu caesar lian thang instructor le tlangwal arwan ram nga ka trainer te ankal July ni som pakhat in rini khan chon hun ko shana zai shoi training nei puin pu Benjamin Silo instructor akal July ni som pakhat in rini ve khan molong tu ko shana zai shoi training nei puin tlangwal hl thazwala instructor le tlangwal remruat atlim ente ankal finance
July ni som pakhat le ni som pahnih chung khan lung le cha maribia le account training le finance campaign nein campaigner te upa David Alnun Fela Synod office upa PC Vanal Rova upa VL Zaomale upa Sil Mon Thangate ankal KTP July ni som pakhat le ni som pahnih chung khan darlon bia la leadership training nei puin upalal biak Fela treasurer le tlangwa zo chuan moya committee member te ankal Social Front July ni som pathum thocha nei khan KGP din tharveng thlang branch moral reform in zirtina campaign in upa doctoral rin tlonga campaigner akal Trust July ni som pathum thocha nei khan Himali pasu quarters sei chat en felin pularam eng roite JE akal Presbyterian English School July ni som zir top ni zingdar level khan Saidulak Presbyterian English School akang mei talking class 8 room chu akang cheveka class 5 room e ro chu chan vevel akang man ti in an chelmit mana heng room pahni chunga blackboard te thutheng le do kan te akang chedeu vekani PS building kang a hian cheng noi ni man hu vel akang ral ni nan soi kang mei hi school corridor a mi tu ti shiat lo ten men chem atanga chuak ni nan ring Mizoram Christian College Mizoram University chuan undergraduate even semester results ani somni parokati chuaka Mizoram Christian College poin pathian zara result thatakan nei second semester 80.99% in pasa fourth semester 86.79% and pasa sixth semester 89% and pasa ni Mizoram Christian College achanga exam ha chon zong zong hi zeliza thum som ni pasari ni a zeliza ni som sari pakoin and pasa pass percentage hi 85.32% ani final semester hian arts 93.44% and pasa commerce 81.82% and pasa management 76.47% and pasa arts bika hian pass percentage changa chutin Mizoram Christian College hi Mizoram College shang zing apani na anni Mizoram Christian College hian university rank holder mi pali anne chu mi de chu Brenda Zoram Paris side second rank Department of English Ruth Lalro Louis fourth rank Department of Commerce Zoram Siama ninth rank Department of Public Administration le lal shoi tlonga namte ninth rank Department of Sociology te anni Dr. Hannah Lalhan Pui Mizoram Christian College Assistant Professor na thokmek chuan no pangle khabu azia Songs of Freedom postcard from the Lushai Brigade to International Board on Books for Young People honor list than ani Helist hi khovel huapa no pangle khabu lama choi moina sang ber pol ani a kumina hian ram sang som nga pakwa train le khabu tha ber sa som kwa pakhat an thlan chwa zinga telphaka kumsom sari chung vel zetan lo ti to atam ber chum ani nge hele khabu a hian kan pi le pu Lushai Brigade chanchina zia ka khovelin kan mizo history ro puite an chat pha don ani August ni ria ta Ottawa Canada 40th IBBY World Congress Polin honor list ceremony nei dona chuta chuan honorary diploma dongang October sani somni paruka Frankfurt Book Fair le April sani somni pasaria Bologna Children's Book Fair atepo phauchwa ani bok donani January atanga June thachunga mission field shanga bel tu tharnei dan chu hetiang hi ani Arunachal and Assam Mission East somthum pakhat Arunachal and Assam Mission North somni panni Arunachal and Assam Mission West sompariat Assam som pakwa Barak area som nga pakhat Delhi som ruk Home Mission North pakwa Home Mission South som nga panga kachar tlangram som li pasari Jharkhand za som sari pariat Karbi Anglong som sari pakwa Upper Assam som thum pakhat Kolkata za thum pasari Lucknow pathum Nepal som li pariat Odisha za som ni panga Patna za som pani Siliguri som thum pali Tripura zanga som riat masi sangati zakwa som pathum Anvain bel luthar sang ni zasari som ni panga anom Synod relief and pe kani tun nai harsat na sang tok ten hen a hetiang hian Synod relief and pe kani Pulen khwa dam lo mi som pakhat ne na cheng noi khat sing khat thanglai lung khwa dam lo mi pali ne na cheng sing li Melria ta harsat na tok chung ko panga ne na cheng sing nga korte thoveng khwa dam lo mi pani ne na cheng sing ni
bung tlang bazar veng hloi dam lomi pakhat hela cheng sing khat tuipui bari veng hlui dam lomi pakhat hela cheng sing khat sial hok khwa dam lomi pakhat hela cheng sing khat zong tui veng thar dam lomi pakhat hela cheng sing khat chongklai khwa dam lomi pakhat hela cheng sing khat tui ko sau te dam lomi pakhat hela cheng sing khat zo te ko shana dam lomi pakhat hela cheng sing khat wareng te khwa dam lomi pakhat hela cheng sing khat le tol cheng khwa dam lo mi pakhat hela cheng sing khat pek ane tuna chuan Synod moderator le executive secretary the program longe thak chun zomang Reverend John Raldo sanga moderator July ni som pakwa pathian ni han khozol veng lai bia la hun manga ni som ni pali social front executive committee athuang Reverend Dr. VL Loy Shan le senior executive secretary July ni som pasare chang ni som pakwa chung hen champhai bethela PL Hub Caution Committee Paul retreat le seminar hun manga ni som ni pakhata recruitment rules and chatu committee achunga ni som ni pali chang ni som ni pasari chungin khobung bia le far ko na te akalang Reverend Dr. Kela Lom Zwala executive secretary July ni som pasari chang ni som pakwa chung hen FGNCC program seminar le campaign in se chi pa kala ni som ni pakhate ni som ni pani chung in champhaya bookroom saktur en ferina kalanga ni som ni palia social front executive committee athuang Reverend Dr. Rosiam Lena to chong executive secretary July ni som pakwa pathian ni chonu le zan hian mail red caution a hun manga ni som ni monitoring committee athuanga ni som ni pahnia sinfo committee athuanga ni som ni pali chang ni som ni paruk chungin Sir Prison Ministry program inside Tuala akalang July ni som ni pathuma Synod officers meeting a moderator executive secretary te an chuang khati zong kha tunjumata na weekly round upon kan man thi de chuni e